Kaseng himalang rin menta kasengi kalapan pau ya kajeng sokia kabajur halor kajeng bom ya syaprang ha kajeng temu banshna ya kasurok kaba Henry kilometer nalailat Shabor Sora kabahap apoka Raniko Civil Subdivision kabahap apoka Southwest Khasi Hill District. Kene kajeng lejurib balale ada kaseng kalapan pau ba kajeng tray banshna ya kasurok keempat dah sedang. Wadah pedang kijing kular bala ai dau menteri rembak badai pet ya ke PWD root ubah Preston Tensong ha kapor bala bu yau mau nongrim hau benai naiwing hau senam arajar arpulai ya kebakane ke projek en sapendap hapo arp south li ki benai. Kene ke projek ke belatip kum ke jeng penbahaya ki benta jong ke surok ben siang da ki mau bat ki benta ke jeng tua jong kene ke surok ben lej na lailat Shabor Sora ha ke jeng lut ke belamang kat prak kulur tengka hapo ke jeng yarap kerpang ke jela na ke benta ke jeng bay tengka jong usnam arajar arpuar bat usnam arajar arpulai. Habakran syakilat petai kubar hadin ke jingle jing jurip Presiden KSSHL ubade udukhodru joka Chief Executive Council CEC ubak PS lengdo ulaong baka kenhun kamsyam lala benpoi syadu Shabor Sora namar ke jing sinu pelat ke surok walaupun pau baka jinglong jingman ke penisai ba syam la sedang ya keno ki kambalashna naki kontraktor. Ubak PS lengdo ula kedau shishu ya ke jing bom yahap hapeng ke jing dawa jong ki bos sarkar bat ke jing shisha ke badan ha ke surok ula kedau ru ya ke jing jubab ya ke RTI ke bela penmi men ha ke laitarik u ke lalan kot arajar arpsan ke bela penmi dau executive engineer PWD road Raniko division ha ke balakam baka khatsan persen ke jing tray la pendap bat ladap ban penmi ya ke running bill kene ke jing ong kalong ke persyak pura ya ki ke bangi yo I hamadan ula ong da kaba khot ya kane ka jinglong ka jingman kaba omla ban pedang uba PS lengda ola pentip baka SSHL kala ipor Henry benai ya kitanat PWD road ban pendap ya kate ke projek lada syam le kumta ola maham baka sangkan shim ya kasenjam ka betenge kentup ban lej ru syayeng bishar ba Deputy Chief Minister Ukraine hakatay kapor bu one pli yung ni Manorin ke polisi nga nang susutunan ban mo manorin namar bangam GOE bagan kam kan kun pangilay bu manorin penting na tan hapo arpo sa bunay pangilay ban pendak pejaduk mentah ru kani kumba laong ba layat mentah running live nem tang ba bengkat bat ki ni ki press ki media ki badon ban sakhilang bat ni kaseng samlah ka ni ngiui kanala ka irum padon nang ta hajing sya ngimut ban ong wanra da ka kalirit sadu ste sebos ora ru adu mentaru ni sakut steng nanti ka kali jungi ka sakut namar ba ngimlak ban pois du sya bos ora namar ba 4 dap tem ta sngi nakaliang jungi ka seng samlah himalang rin ngilawan ban jurip bat ban pej ya kani ka jingtrei jong kani ka surok napo lailat sabosora ha ka ba ngi ken mau kendiang ya ka kentin ka ba Deputy Chief Minister ba Preston Tensong ha ka por bu wan pli uni mau nongrem pangan pensngap ru ha kani ka por hakmat jong kini ki pradukot ki jongi bat hakmat jong pi ki press ki media ya ka ei ka ba Deputy Chief Minister Ukraine ha ka tei ka por bu wan pli uni mau nongrem ke polisi nga nang susutunan ban mo manorin namar bangam GOE bagan kam kan kun umau yo I kajaleng ada siaus nem ru uju umau ka kam kemdek teng kay siya tinggal ongi wa pius kumwemeli habang ilay bu manorin penting na tan hapo arpo sa bunay bangilay ban pendak
lengkum tak kalah ibi. Ya ngaplut ya ke ke ba i Deputy Chief Minister ba Pustun Tensong Ikren ha kate ka por bawan pli ni monong rem. Hari ngila ya sakhi ba iong ba hapo arpu sau benai. Nakaliang jong ka department en pendap ya kani ka surok na po lailat sa po bosora ka badon riu kilometer. Bat ngan su batai le se bun nagi pajbak nong snong ki bomtep ya ka jing sisa. Ba kani ka surok kamdai ka surok ka batik thamai. Kani kadai ka surok ke bala rem, ke bala don lupa, ke surok kendau. De katkom ka bawan buk mau nong rem hang ne mau nong rem dai nam tau surok ne dai nam ta ban penhek kendet ya ke surok, bat ban ai black topping, ban siang rong. Bat kaba ikular ban pendep arp sau benai nadu kani ka tarik bawan buk yang mau nong rem. Hadu kani ka sngi ke bamenta lajan kot sya ka laisnem. Dan nakaliang jongi kam ki pajbak nong snong ngisa ha ke umdum bat ngisa ke lengok bat babun nagi pajbak kadang don beki ke tugas rok kendau ke barim bat ngiong ban nginyat lagi kali ban lek sepok bos ora ka ba kadai ka ending point jong kani ke surok ngisa kut steng lenti hadin jong kata ka arsnem ngisa kut steng lenti ngimlak ban poi se kata ka jaka de barok ngisaki bakani ka surok kampat sedang hadu mentah Henry katkom ka bangiwat lengba ka RTI ngipen i ban nadu mensiam snem ngiwat ya ka RTI ladon sistem menta katkom ka RTI kalau ong ba kat 100% ka kam ka ladap bat ladap pelajruk ya ka running bill jong kan ka amount ka ba kat prakrul le singila bat ong sipowa jong kata ka amount jong ka running bill jong ka sanction jong kan ka surok ti Henry ndangila wan ban jurip hadin sistem jong kata ka RTI ngilap ba ka surok kampat sedang di kadai ke ba nyimla ban priang bat hakatei ka jingkren jong ba Pustun Tensong hapo bawan pli yang mau nongrim iong ba isania hau lokal MLA ba Pius Marwen ba insim khie ban pendep kani ka surok ngim tip bat ngi kentu ya ka department ba kidai ban pendep no ya kani ka jingtrei lakum nuk nom ta hapo riu benai ngin pej la kani ka jingtrei kilat ne man pendep bat la dana kaliang jong ki kimla ban pendep na kaliang jong ikum ka seng ngin sasim da ki wei pat ki senjam la ngidai ban lek sapo ying ka syariru ni hab ban lek nama banginum ailat ban ong ba nakahima ke jongi ngila ai song pha ya kan ika jaka pakin pi ya ke surok